Megalayapost.news. Tang hadian bu drugs ulas dang banyo busukli hakatain East and West Khas Hills. Balapau Protheru na gajingyok kem gaseng HYC hakini kikiliat singi yawai samla hakabe gishnang hakatain motarashan. Balak kerni hakajing di drugs. Bakum kaseng kelayo bengkurup ru yu drugs berpunya injek hakamiat jangka arpau terik mentau benai. Na kaliang gaseng hadian kejinga slok utri samla ringkat kibayang basam kila manjur ban pa Sumarno Sha Rehabilitation Center bon light na kejing kini hakajing di drugs. Kuman sipan pau ban kaliang gaseng HYC hakajing trelang berkibayang kelayo ban bat yu tu samla. Bat hadian kejing kurup drugs berpunya na kaliang gaseng kala thang sendar niki. Shushu kabakam sultanat kalong utri samla balayo ban bat da gaseng HYC lapan pauru bokwa ban kala ka bomut bat im kejing im ke batmai. Bat day menta ke step ban kaliang ke HYC ngautar rashan circle hapok kejinglam samla syambol langrin presiden bagi dekat ringkat bat kibahing basam jung tu samla kelami balik Pak Sumarno yu tu samla balak ngap kejing kendi di drugs Sha Alive Again Foundation kepada kejaka slok bat sumar ya kibakni di drugs kepada nak kejela Assam. Nagaliang jong ni kum ka New Trap Youth Council mata kasi art politrik naitung arajar apsau ngidap dak jing semua kuman hadu kata-kata batang ingit scam bagan ngelek sai kedai ka jingalam bastat ke jong play nakamta jong ni kum kaseng bat kerpang jong ka wei ka long ying nang ni napok kadong ka than motorisan jongi hak ba mata kasi ka ar jong ka tayo nilayo ya ka ban yalam no ya uni usamla wei ni ki samla jong kadong ka than motorisan ubala kerni bat im singi nakamta ban pendunkam ya uni u jingdi basni ubalong udrop haki snam ki balak bun snam ba hadu menta tileng ba da jing sutu jingmut jong ka seng rekat bat ki kasem ilarai da goi ki jingmut bat jing kut jingmut jong nu samla bat im nok ka jing im ka batmai tinagalian jungi kum ka seng rekat ki kasem menta kasi ni yo ya ka ban yalam nok yo nu samla wei ni ki samla ubala ngat ha kadika apot bat ka jingkerni yo nu drop bolong jing sniu nang ta ka jing im ke jongi kum ki samla jong kabri New Trap tina kam ta uni samla ngin nakalian jongi kum kaseng yo ya ban yalam sepo Alive Again Foundation hangti hapo ka jela Assam tina kalian jongi kum ka New Trap Youth Council sa hisen ngi kerpat ya ki pajba nong sunong jong ka dong ka thai motorisan ka district Eastern West hi borok kawai ba nakalian jongi kum kaseng kumbangila sedang ya kenika thma persya udrok nadu ubnai jemang jong metau senam arajar pusau ban yelek persyak ban dengkong ya ke jisniu jong drop ke bala wan ban sar ya ke jing im bat ya ke longren yang jong kisamla jong ke jak New Trap ti haduk mentamane nagaliang jong ikum ka HYC i klempat syong klikti gila persyang hi halagi jong ibot ibor nagamta ban rad dengkong bat ban thau thamai pat ya kisamla ki bedon ke jing kala ka bomut nakamta ban im no ya ke jing im ka thamai khnang ba kinam ngop haganeka jisniu bagi lai sya yalam bakla hakini kisnam berkipo kibladap no baro kentang yawai na kalian jungi kum ke New Trap Youth Council ngi sngoban kerpat red yaki noelam shnong ki bakar ki para seng balang ki badan hapok kadong kathan motorisan berki ka district Eastern West baro kawai bangin long ki bahusiar bat kerpang ya ka tenat jong ka narcotic force jong police department bagi dai bat sumkia nagamta ka jing sedang bandrung jong ni drop hapok ka motorisan bat ka district hi borok away kenang ba ka jing terlang jungi borok kan wanra bat banginum ailat setia bu ne jing sniu ubala sedang ya ban sar ya ke jelami kaliang jungi unum yo bandrung hapok ka dong ka than motorisan bat ka district Eastern West hi borok away Megalayapost.news.